дуруд бинандагони азиз, созаҳои тоистону ҷаҳонро аз студияи марказии радиои озодӣ дар шаҳри Прага тақдиматон медорем. Имрӯз 1 октябр аст ва мебинем ки кадом мавзӯъот дар барнома матраҳ мешаванд. Москав гуфт, аз афзоиши таниш байни Тоҷикистону Толибон нигарон аст. Таҳлилгарони тоҷик ба ин изҳорот вокуниш карданд. тоҷикони дохилу хориҷ аввалин кӯмаки худро ба даҳо паноҳандаи афғон ки дар Тоҷикистон қарор доранд расонданд. ва хоҷакиҳои деҳқоне ки дар вилояти Хатлон ҳосили пахтаро ҷамъоварӣ мекунанд, аз фаровонӣ ва болоравии арзиши он дар бозор хабар медиҳанд. ҳаққи чинакчиҳо ки то 90 дирҳам 1 сомон ба чинакчиҳо медиҳанд, ҳавасмандӣ зиёд гаштааст. вале дар аввал як хабари дигар. Кабир Кабиров, писари Аваз Кабиров, молики бозори Султони Кабир аз зиндон озод шудааст. Ӯро соли 2019 баъди як садамаи нақлиётӣ ба 10 соли зиндон маҳкум карда буданд. Дар он садама 2 нафар ба ҳалокат расид. яке аз наздикони Кабиров дар суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфт, ӯро миёнаҳои моҳи сентябр бар асоси қонуни Авф озод намуданд. Ӯ дар маҳбаси ноҳияи Ёвон давраи ҷазоро паси сар мекард. ҷузъиёти бештари раҳоии Кабир Кабиров дар даст нест. Адвокат Бахтиёр Салимов, ки дар додгоҳ аз ҳуқуқи ӯ ҳимоя мекард, дар суҳбати кӯтоҳ ба Радиои Озодӣ гуфт, аз раҳоии зерҳимояаш хабар надорад. бархе аз коршиносони тоҷик изҳороти ахири вазорати корҳои хориҷии Русия барои ҳалли сулҳомези ихтилофоти миёни мақомоти тоҷик ва ҷунбиши Толибонро иғвоангез номиданд. Ин изҳорот дирӯз аз забони Алексей Зайцев, муовини сардори раёсати иттилоот ва матбуоти вазорати корҳои хориҷии Русия садо дод. Нигораи Фазлиддин ва Искандари Фирӯз назари коршиносонро дар робита ба ин даъват сабт карданд. барои мисол Қосими Бегмуҳаммад, коршиноси масоили сиёсӣ, гуфт ки чунин изҳороти ҷониби Русия ғайримунтазира ба назар мерасад. дар масъалаи Осиёи марказӣ ки ҳавзаи нуфузи аслии сиёсӣ ва низомиву амниятии Русия на танҳо дар фазои шӯравии собиқ, балки дар сатҳи дунёст, мехоҳад ин фазоро ба сурати барои худаш матлуб ҳифз бикунад. аз сӯи дигар, ҳамчуноне ки коршиносони Русия матраҳ мекунанд, фикр мекунанд ки эҷоди ҳар гуна мамонеат дар масири ба расмият шинохта шудани Толибон метавонад боиси фаъол шудани нақши Амрико ва Ғарб дар масъалаи Афғонистон шавад. яъне ҳар миқдоре ки мамонеат барои ба расмият шинохтани Толибон фароҳам шавад, ҳамон миқдор дасти Амрико ва Ғарб барои фишор ба Толибон ва монеъ эҷод кардан барои ба расмият шинохта нашудани Толибон бештар мешавад. бинобар ин як сатҳи рақобатҳои геополитикӣ байни Русия, Амрико ва Ғарб вуҷуд дорад ва Русия мехоҳад ки аз ин фурсатҳо Ғарб ва Амрико ба нафъи худ баҳрабардорӣ накунанд. Шералӣ Ризоиён, сиёсатшиноси тоҷик, аз он изҳори тааҷҷуб мекунад ки солҳои ахир вокуниши вазорати корҳои хориҷӣ ва мудофиаи Русия ба ҳаводиси мухталиф дар ҳар гӯшаи ҷаҳон яксон буданд. аммо ин дафъа мавзегирии ин ду ниҳоди Русия ба ҳам мухолифат доранд. ин сохтор тӯли чанд моҳ боз ҳамин гуна мавқеъро чӣ дорад, яъне ҷонибдорӣ мекунад, бахусус амон агар суҳбатҳои вижае ки намояндаи ин вазорат Замир Қобулов дар матбуот дошт. бинобар ҳамин албатта ин паёмҳо дар матни худ баъзе паёмҳои пӯшида ҳам доранд, вале ман боварии комил дорам ки сиёсатгузориҳои давлати мо нисбат ба Афғонистон ва ба буҳрони Афғонистон ки бетағйир тӯли 25 соли охир мавқеи мо идома дорад, яъне дар ҳамин мавқеъ ҳастем, дуруст аст, зеро ки Толибон ва амалкарди онҳо дар кӯтоҳмуддат ҳатто ба тамоми давлатҳои минтақаи Осиёи марказӣ ва бахусус пасошӯравӣ таҳдидҳои зиёдро дорад. зеро ки намешавад ки як гурӯҳи террористӣ ки тӯли анак ҳудуди масалан баъди солҳои 2005, 2004, 2005 дар чӣ буд, яъне дар рӯйхати гурӯҳҳои экстремистӣ буд, дар як лаҳза тавонад дигар шаваду аз амалкардҳои худ даст гирад.
اما عبدالمالک قدیروف تحلیلگر توجیک بر این نظر است که روسیه هیچ یک عمل بی‌هدفانه انجام نمی‌دهد و این پیام بازگوی آمادگی مسکو برای میانروی در بین تاجیکستان و طالبان میباشد. امروز که طالبان که اکثریتشان از قوم پشتون هستند حکومت را به دست خود گرفته هستند، روسیه هیچگاه نمیتواند و کوشش هم نمی کند که به پورگی از مخالفین طالبان دستگیری کند، چون این به منفعت روسیه نیست و همچنین مثل آنکه به منفعت همسایه های دیگری افغانستان از قبیل ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان و قزاقستان که امروز همه اونها علاقه نزد طالبان رفته با اونها گفت و شنید کردن، اینها هم منفعت خودشان میجویند و تنها تاجیکستان است که در همین حوادث آخر از حقوق‌ها، از منافع تاجیکان افغانستان دفاع کرده ایستاده است و منفعت‌های گویم اقتصادی و سیاسی را به یک طرف گذاشته، تنها منفعت‌های ملی افغانستان حمایت کرده ایستاده است. نظر کارشناسان توجیک رو شنیدید. من یادآور میشوم که بعد از به کابل وارد شدن طالبان، رئیس جمهوری تاجیکستان اظهار داشت که اگر حکومت افغانستان به شکل همگیر، یعنی جایگاه ارزنده تاجیکان که 47% اهالی این کشور را تشکیل میدهند تأسیس نشود، دوشنبه چنین حکومت را اعتراف نخواهد کرد. دیروز مهلت امتیازی که در روسیه طبق آن مهاجران حق داشتند بدون جریمه و جوابگری بودوباش خود را قانونی کنند به پایان رسید. شروع از امروز کارمندان پلیس حق دارند مهاجران غیر قانونی را بازداشت و اخراج نمایند. همکارم عبدالله اشورов این موضوع را پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو قرار دارد. عبدالله سلام، خوب تا پایان رسیدن این مهلت آوازه‌هایی بود که احتمال مهلت قرار را دراز میکند مقامات روسیه، اما چنین نشد و اکنون سرنوشت آنهایی که تا به حال نتوانستند سندهایشان را قانونی کنند چی می شود؟ سلام شلا. بله، برخلاف انتظاری ها این بار مهلت بودوباش امتیازدار برای مهاجران کاری در روسیه تمدید نشد و مقامات هم درباره تمدید یافتن امتیازها چیزی نمیگویند. برعکس، مسئولان وزارت کارهای داخلی روسیه هشدار دادند که اکنون کارمندان پلیس حق دارند آن مهاجرانی که سندهای بودوباششان حالا قانونی نیست بازداشت کنند، اخراج و یا دیپورتاسیا نمایند. آن شهروندانی که بعد 30 سپتامبر غیر قانونی بودوباش دارند تحت تاثیر ماده 115 قانون فدرالی قرار می گیرند. این قانون به کارمندان پلیس امکان می دهد که در نسبت چنین اشخاص چاره‌های مأموری اندیشند، از جمله از قلمرو روسیه این شخص را اخراج کنند. والنتینا казакова صحبت میکرد. خب عبدالله، دو ماه این جانب ما در روسیه شاهد زنازنی های عمومی با شرکت مهاجران بودیم. اندیشه وجود داشت که این به انتخابات در روسیه ربط دارد، ولی انتخابات هم سپری شد و این گونه حادثه ها تا هنوز رخ میدهند و مطبوعات روسیه هم اخبار بدنام کننده نشر میکنند. بله شهلا، مطبوعات در روسیه از دیر باز اساساً اخبار بدنام کننده را در نسبت مهاجران کاری نشر و پهن میکند که احساس بدبینی اهالی محلی را در روسیه در نسبت آنها برمیانگیزد. ضمناً مقامات روسیه هم چنین برخورد نامناسب رسانه ها را در این کشور به مهاجران کاری اعتراف میکنند. فکر میکنم که این قصه ها بافته هستند تا اینکه از یک سو ابراز خارجیان را جنایتکار نشان دهند که چنین نیست. از سوی دیگر در ذهن ساکنان محلی به مهاجران حسی بدبینی ایجاد میکند. چرا ما در رسانه ها مثال های را نمی بینیم که مهاجران مطابق می شوند بلکه به جامعه فایده زیاد می آورند؟ این در حال است که به گفته مقامات روس شماره مهاجران در این کشور نظر به دوره تا آغاز پاندمی کمتر است. تا شروع پاندمی در روسیه در یک وقت تا 10 میلیون مهاجران کاری بودند. حالا به گفته مقامات روسیه شماره آنها 7 میلیون نفر است. سپاس عبدالله برای صحبت. دوستان عزیز، ما هر نوگانی در حیات مهاجران در روسیه را پیگیری داریم و در صورت پیدا شدن خبری حتما برای شما خواهیم گفت. برنامه‌های ما را پیگیری کنید.
бо ташаббуси як фаъоли ҷомеа ва ризокорони тоҷик ба 180 оилаи паноҳандаҳои афғон кӯмак тақдим шуд. Ниёза Айнӣ ки дар фейсбук аз хотираҳои худ бо занони афғон навишта аз ҷомеаи тоҷик кӯмак пурсид, фикр намекард ки давоми 7 рӯз метавонад $11,000 ҷамъ оварад ва таваҷҷӯҳи сокинони дохилу хориҷро ба ин иқдом ҷалб созад. Шаҳлои Абдулло бо ҷузъиёти бештар. ин маводи ғизоӣ барои паноҳандаҳои афғон пешниҳод мешавад. тоҷикон аз дохили хориҷи кишвар аввалин кӯмаки худро ба 180 паноҳандаи афғон расонданд. кӯмак ба афғонҳое ки ба тоҷикистон фирор карданд баъди даъвати як фаъоли тоҷик дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҷамъоварӣ шуд. ниёза Айнӣ ки дар саҳифаи фейсбукиаш хотироташро аз ҳамкорӣ бо афғонҳо навишта хоҳиши кӯмак ба онҳоро кард, бовар надошт ки ин чанд сатр таваҷҷӯҳи садҳо нафарро ҷалб мекунад. дар аввал фикр доштам ки ба як ва ё ду оила метавонам кӯмак кунам, аммо зери навиштаам одамони зиёде омодагии худро барои кӯмак изҳор доштанд. ба ман занг мезаданд ва мепурсиданд ки чӣ гуна бо ҳам вохӯрем ва масъалаи кӯмакро баррасӣ кунем. баъдан мо дар бораи ҷамъоварии кӯмак ба паноҳандаҳои афғон эълон додем. дар ҷамъоварӣ ва тақсими кӯмак ба мо созмони пешрафт хеле кӯмак кард. ман аз чандин созмонҳои дигар низ миннат дорам ки дар ин кори хайр моро ҳамроҳӣ карданд. ташаббускорон аввал мехостанд ба паноҳҷӯён доруворӣ ва васоили таҳсил кӯмак кунанд, вале вақте диданд ки маблағ зиёд ҷамъ шуд, ба ниёзмандон маводи ғизоӣ ҳам бурданд. ҷараёни ҷамъоварӣ ва тақсими маблағҳо ба гуфтаи Ниёзӣ дар ҳамкорӣ бо ҳуқуқшиносон ва созмонҳои ҳуқуқӣ роҳандозӣ шуд. қаблан мо аз ҳуқуқшиносон ва созмонҳое ки бо хайрия сару кор доранд машварат кардем. ҳамчунин бо созмонҳое ки бо паноҳандагон кор мекунанд муроҷиат кардем ва чанд вохӯриҳо гузаронидем ва онҳо ба мо рӯйхати паноҳандагони осебпазирро пешниҳод карданд. миёни онҳо оилаҳое буданд ки чанд сол қабл инҷо омада аммо зиндагии хубе надоштанд ва ҳам оилаҳое ки чанд моҳ қабл аз Афғонистон ба кишвар гуреза шуда омаданд. пешниҳоди кӯмак ба паноҳандаҳои афғон аз сӯи корбарони тоҷики шабакаҳои иҷтимоӣ зиёд садо медиҳад. дар пайи ҳодисаҳои ахир дар Афғонистон даҳҳо сокини ин кишвар ба Тоҷикистон фирор кардаанд. онҳо қисме дар хонаҳои иҷораву меҳмонхона ва қисме ҳам дар хаймаҳо зиндагӣ доранд. дар ноҳияи ҳамадонӣ воқеъ дар ҷануби Тоҷикистон филармонияи мардумӣ ба номи Одина Ҳошим навсозӣ шудааст. дафтари матбуоти раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон хабар дод, ки президенти Эмомалӣ Раҳмон рӯзи 1 октябр аз ин муассисаи фарҳангӣ боздид намуд. ба иттилои манбаъ, ин муассиса ба ҳадафи арҷгузорӣ ба хизматҳои арзишманди ҳофизи халқии Тоҷикистон шодравон Одина Ҳошим дар рушди фарҳангу санъати тоҷик ба номи ӯ гузошта шуд. дар гӯшае аз ин бино осорхона ҳам таъсис дода шудааст. бинандагони азиз, ин хабари охири барномаи имрӯз буд. хабаргузоришҳои дигар дар сомонаи радиои Озодӣ зернишони www.ozodi.org гузошта мешаванд. гузоришҳои видеоро метавонед дар Озодӣ видео тамошо кунед. ман бароятон дар 2 рӯзи оянда истироҳати бо фароғат мехоҳам. азизон, худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдори ҳар якшон.